Kusuke inkilayitheka yomsindo wezinkundleni zokuxhumana emva kokuthi iphephandaba elisebenza online elibizwa ngokuthi-ke i-IOL News lipublishe okanye-ke libhale udaba oluthi-ke sekuvesane kwabhilika umshado weqembu le-ANC kanye-ke ne-DA. Angiqale nje ngikubingelele ngokwamukela lethendele Maswidi Media Production okubingelelayo umxolisi mfanakadlo mawaphansi le enkandla enhle ngokuzitholela. Mangabe-ke uyaqala ukufika ngicela ukuthi ungaze leqiniso lokuthi ucofa subscribe maqedwe bale video ushawu like bese-ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Nganza kwethu esivuka ngazo-ke njengamanje zithi-ke sekubhidlike umshado ophakathi kweqembu le-ANC kanye-ke neqembu le-DA ngokubika kwe-IOL News okuyi-newspaper esebenza-ke ngokupublisha izindaba online. Lithe nje liyoshona-ke elangomhla ka-27 kuJuni 2024 yabeka isibhala-ke okanye-ke sikhipha ilink-ke laphana ku-Twitter lapho khona-ke beveza ukuthi-ke sekubhidlike umshado obuphakathi kwe-ANC kanye-ke ne-DA njengoba-ke lamaqembu ebumbene uhulumeni-ke wobambiswano. Bathi-ke isizathu-ke salokho ukuthi-ke iqembu-ke le-DA libeke nezicelo eziningi kakhulu kanye-ke libe nezikhalo eziningi kakhulu mayelana-ke nezikhundla zominista. I-ANC yaphendula-ke yathi ayizukwazi ukubanikeza-ke lezo zikhundla zonke ngokwesosi-ke eveze kulo-ke leli phephandaba le-IOL iveze-ke ukuthi-ke i-ANC ithe ingakwazi ukunikeza i-DA izikhundla ezingu-6 kuphela. Kusho ukuthi-ke ingakwazi ukubanikeza ama-ministry positions awu-6. Shutho minister abangakwazi ukuthi-ke baphume eqembini le-DA bangaba-ke isithupha kuphela bese kuthi-ke laba abanye baphume kuyona ANC kanye nalawa-ke amanye-ke amaqembu amancane. Kanti-ke umnumzane-ke John Steenhuisen oyi-president-ke ye-DA yena-ke ubethi-ke ufuna ukuthi-ke zibe u-8 izikhundla abayithola kwiqembu-ke le-ANC. Ngikhuluma nje lezi ndaba-ke nezincwadi-ke bezibonakala enye incwadi-ke isuka kuyena uJohn ongumholi weqembu le-DA, enye-ke isuka kuyena umnumzane Cyril Ramaphosa ongumholi-ke weqembu le-ANC. Ngizobe nje sengikuvezela zona kule video elandelayo ngiphinde nje nguhumushele ukuthi-ke lezi ncwadi bezikade okwamanje nje besisakubikela-ke ngokubika kwe-newspaper i-IOL News esho khona-ke ukuthi-ke usubhidlikile umshado phakathi kweqembu le-ANC kanye-ke ne-DA. Kepha-ke thina njengeMaswidi Media Production njengamanje sizophuma-ke sigcwale zonke izinkalo senzeke iqiniso ngalokho sitholeke nesiqiniseko siphinde silandelele ngezincwadi okanye ngezincwadi ezivele kubaholi balamaqembu lapho khona-ke umnumzane John kade-ke ebhalela-ke i-ANC ebhalela umnumzane Cyril Ramaphosa ngezicelo zakhe, naye-ke umnumzane Cyril Ramaphosa ongumholi we-ANC ebhalela yena-ke futhi umholi we-DA emtshela ukuthi ngingakwazi ukumnika lokhu kodwa engekwazi ukumnikeza lokhu. So beke sesibona-ke sesiqhathanisa siphinde siconfirme ukuthi-ke kulezo zincwadi zabo ngabe bayaveza yini ukuthi okanye ukhona yini umthombo okanye umkhondo osho ukuthi-ke kungahle kube khona-ke ukubhidlika kwalokubambisana kwalobu hulumeni. Ngizocela kwena njengamanje ukuthi ungenze liqiniso lokuthi ucofa subscribe ushaye like bese-ke uyakhomenta kulolu daba ukuze kungeke usale kwivideo elandelayo uphinde ucofeke naleya nsimbi ebizwa ngokuthi-ke i-notification bell bese sidibana kuyo ivideo elandelayo. Ngiyabonga.